aja mah. Ibu Nutina. Gejak pak tabuh perjalanan yang jauh. Kira-kira kaget he nemban aja. Nabi yuk. Kekalan bak kaya na yang rinda. Gecok bekal makanan yang na tajat. Gepiuk, gedrun. Gecok kuda ge. Geikat ibu kaya. Na relui yang rayu. God relui. Kepegah dalam sejarahnya relui. Nan liang ini ayubnya. Gecok empun na liang. Gebi. Na ruti-ruti yang tak gemeng untuk bekal, gisiragi terhad kepajuk makanannya dalam perjalanan kanya. Tiba-tiba na urang jame gejak ngang kelide. Hana geduri le kanya thaw urang jang kelide. Gebedah urangnya gepiyuh gepike kanangon. Piyuh tu. Hana pupu apa kanya bai menutina hana pupu. Gecok kelide le urangnya dia ikat di samping kuda. Alatan urangnya menyertai ikat kenan nama kanan beo pani abi paju le kuda mandung gekeun le bunuh tina bang yang god kelide drone bekna sapedang yang samping kuda pakat igluang le kuda andre cidra kelide drone ane ya glu nepina bek na pedang i samping kuda nyan ipe kelide drone dan patah hai na pedang baju hang bedeh apa diikat ju nyai samping kuda gabedah gak du i samping bunuh tina gecor ruti ke baju baru kena kap ruti pai bedu patah hai gaya bayu pai bunuh tina anak bayu dedoh anak kita mau pikir apanya gak lapor ke hakim galau gak mengadu bak kehakiman. Nanti kai drop. Karena kamu kadruk pengaduan idrop. Medru kan tu. Meu mahkamah. Getidang. Wate getidang getanyang baik bunuh sini. Nya kuda drone ipok kelide kanya. Anak tahu dulu orang. Lung tanyang bak drone. Nya lagi laporan ye pegah le urangnya. Yang bawa kuda drone kai pok kelide kayan. Anak tahu, lega kita maya. Anak tahu, keun hakim. Hanya ke haba kau yang gimana tidang? Pu bisu ke? Dia jauh lewat rumah ngai. Ane nak bisu ke? Bunuh ngan long nak ke haba? Putra ke mana dengan drone? Gepegah baluk han gebikat kelide luk di samping kuda kaya pakan han gebikat di samping kuda kaya ipok le kuda kaya patah pa kelide luk manyo kibang kejadian yang kemana benar aja ikut je boleh ka putuk sidang benda hakim mitra dia menempak ke bunuh tina cara ngron dia jawab le bunuh tina cara putupat haba ngurung bangai kal ngan tak pegah ngan tak iem manya hana tak iem ke pegah ke roh nak mahana ke pegah le urangnya anak padu temai gak nyamper le pemenang roh ke kiban le hi urung bangai pat yang nadawa pemenang gak nyam tapi nya bangai hana urang yang hana yang butalu gak nyam hang terima nyam bangai jadi tengok beruh nang kawau ikat lide